sila ia itanga le tine o le vaela ala. Ma tau te fia o folofa mfatalo fatu mai moanga Samoa i lene fiafi. A soa ia fatu a mau fuisi tato maftanga. Isa so ongo tato pukalami o le Vaili le Atoponapona. O le wha mo ni pukalami se i lau sa saale to whama le wha utautanga. A mai fo i le sila fia o nei o tato tama. Ia inisi fo i o tūmanga nu o le atunu. Pe tai o le fiafi nei. Fia wha iloa leo mawala manoa le fio ngā Tuipoloa Pasene Tuipoloa le fio angawawa. E se au mai le tō whama le wha utautanga. Ia ilona fo i sila fia. Ia i le tala whaasolopito le kalesia e pe ona ia i le fio angawawa ni. O le wha lili wina leo le tuspa ia. Ia e pe ona ia ini si o whaatunga miso le tala whaasolopito. A tonu e tā ua le sa mai o le Atoponapona le tamani. Sila fia inisi o ngā tupulanga le kalesia. Ia mese fo inisi o le kalesia. Ia le fo itala anga tā ua o le kalesia ma le wha lili wina o le tuspa ia. E pe ona ngā pātele ngā te missionary. A wha pia fo inisi o tama o le fio anga neima le tumano. Ma loso i fo mnuia. Ya, ma lo fo le. So le sunga. After to mo ni ma no ta fa so. Le ua sira fo mai mo le tunu. Ai au mai ala u fa so. Tala mai le o maula o fionga. Ia ile tulanga fo ile o le fa lili wino le tuspa ia. E pe ona ia le tatu e kalesia. Ia ma fa solo tu ia na ia ta fisini ni si fo vai. Ia e lau sa ia le fa tu tanga ile ni vai ngor tapu kalami fa mo mo. Ya, fa tai la mo le manoa. Ya pe lau si le fia, sa no telefo ile o matu o le kalesia la tu tau si le fia le va nga. Ile tari to nunga o mau ia. Ma e sa no fo ia mau. Ile a fe valu se l'auto se fulu tau nu le tala le sapali. A fe valu se l'auto lo fa tau nu mai le missionale e suafa ia George Blake. Si si palate. Ya e tau nu mai le misiona e le iso na nga ma. Mo sona to mai fa pitoa. E ma faina le liwina mai tu spa ia nga ngana e pelu po le ngana e leni. E manisi atu tu singa va pena. E faina le liu i le ngana Peritania. O lena to e fo ia ile o le missionale le fafo. Ya ai malanga mai lo ia le missionale le ngo ia George Brett. Barate. Sai Tahiti. Sa le luina le tuspa ia Tahiti. Ile nganganda Tahiti. E tau no mai la le missionale le George Brett. Manai fai fe au mai Tahiti. Ia na fa pe fo ile na mai tai. O fa ingoa le lotu lamo sa isamu o lo Tahiti tangata mai Tahiti ya ona malanga mai lo leo George Fred isapali ya tau au fi ai fo le malu la tu pe a tau no mai se missionale mai fa fo le na vai tau pe o to tele lo lofi mai o le tu no ina vai tau e fie fa longo itala e winga ia ile malo le tu pe a ona mau fo i le valo anga na fanua ya se yo mai no o to no mai ona William ma tu ina tu tu spa ia tavita mali to tavita ne o sui le ngo e lo mama lama to po le tu spa ia o mo ne liu fa pertani po le tu spa ia o le nganga nei pe e le o la ma to me le se va ngana le tala anga ia missionale ia no mai le na fuai no liu tu spa ia o George Fred la lea na malanga fatasi mai lo lea ma va e lua ia matala mo pia no fa matala e le ro po fa i u va e lua na o so va e lua i la mala ia ma le so fa tala vo i fi amo sapari ai le ro po i vai o le termina ia le i solo le lava ale so ele ale sau fa san le ama sa ia le o le sopo mai ai fa san le sau po si tau mai e semele tamé pa solo mai le tuta yo lenga malanga mai ia le missionale le George Fred o va ai lua ya batela bo tau no mo lo la fi ango sa to le pai yo no fa afele ina le fi ango mai yaba o le tulanga fo ele o manino mal malama le po ai le fa ai o le mai yaba ana o le sofa mai yaba
ia sa fai ele tu mo le nganu fa sa mo le amo le filo ai ia fai fo fa lo ona o le missionale o to mo ia ona malanga mai lo leo o George Fred o tala vo o vai lua mai ia tau no mai lo ia va o ina la nen fa afia ia le o to pen tala paula leo le o le tangata o le fa ama wina i tala fa so pito le mina tu spai o le ota na penka le oka penka bo le mo ka le ya fai le felo inga i ya ma o lo sia si mele au ta o nei o le papa wis la lo tagi ya mo lo le o le missionale tala ia la sei malanga pe i nanga i mo ya o tu lo fa a fe la pu e sano ya fai fo i tu langa ma sani ole me foi o lo tupu ele mo fo se fa ai o le lau pui na le sofa lau pui ele lo se so le matai ya mana fo sa ma nga ele li sa ma le spa ia wa fo ele fo sa ia mo lu le papa ya a lo manatu o George Fred pe ia o le a mai le nga le tu fo ia va se yo pe fa sa vali le la to fa ngam tau lo le fa mo le fa fe ma lai tai a o fe silivo ele lo po fa ai na le so fa ma tai o le mawa ma lai tai ai lo fa ai ona taliu mai lo le ye ya va o ma lai tai o le fa mo li o la pu o sa mo o le o ta pentala va va o mai ya va o sa to le pai o la pu o talavou ia ma wa e lua o la ma to o la to le lo na ma tai la to ma ring illa lu tari a o tu wole fale vali le fali le ta o le fale vali wala fa ngole fale o le fale sa fa ia ine le le nam le wole o mai sambi le fale ai a to lau le ia ni apa le nama i tau le la ta ua le pese fa mai o lalo lamo le tali talane o le fale vali o nisi o lai fa mai talane o le fale ma le ai o le fale ma ila tu fa malo msa to le pai le ma le tu spale le liu ya vao o le fasa o na le anga o isi tanga to mo ko le se fale ma ya vao o le fale vali ya o ila le na fa lo na le liu no tu spale peo la utala o se lea e o fofogia le loto pea o le tala fa mama wina i le tuspai i le fio i fo le nganga i so o Yesu mai tau tala i nganga ese tau tala marka kai la nganga fa pe ono mi e fa pe nga ko wa le fio i fo le nganga pa i ko ingange e mai le nganga e pelu mala pe ka nge e fa sa mo ko i fa pe nga se ko inga i se a o le mana o le tu le o nga fa li winga i kuspa i fai li wi ko inga i a fofo e ngana la ile to spa i lo mi tu e se fu le lo loto le ona ngana ta masa a de win ai pela ona ma wa i la sa nga ma sa o le la ia wa pela o ina o ngoi ni ngana o ta ma o le kale si sa la tu ai e ma wa e fu le lo fo le tu ma la na me lo fai ta ma ile tulanga e pe ona il fali wina ta to fo me i la lortali fa na e to tala va nga de ba nei vala ya la tu fesi si le tu pulango le kalesia fa mai ona lo lava le tali le ile papa mis e fa na e fa matala le wingol mena papa misi wala fa pen mi tu pulanga tala vo mani so le kalesia se papa po se papa na fa ingo po se papa na no foi lunga missionary na to ina e tau tu si tu fa mo ia te ua ia pe ale liu le tu fa kerisiano fa tu saina le papa le missionary o le mautu ma le malo ma le maa o ma fa tu saina i le poto ma le ata mai o missionary la to le liuina tu spai fa ta se ma to ina ni o lo no winga fa tu o le papa o fa tu saina i te papa o ma na ya la lo no winga per sa no anga fo na le Yesu ya peto o le papa o lungo le nei papa o cha ele kalesia lo no winga peta fa penal fa tu se ia a fu la na mai tau pe a fu fa tu ngol pis
E se foi le loto le mta usisili na yang. Ia mare tūlanga i le. O e tau mana tua a o e tau si la fia foi. Ni mea na wha o ngai nei to i nei na vai tau. Ia le peo nei te mi a nofo mare api mare peni. Voi le tau tu si le lalo wha li una. Ia mtulanga mapenga. Ia amol fa se ia ia te o kala oso se si fai ma me ka ule ngai pepepe. Ia wa ole sile le mai ai pe o tala fa longo ia. Ia a se uputus ia pe o fa kiriba ia. A tertono e lengi apia ko inga. Pe o le liwe ko inga e fa mawe misi. Fa mawe misi. Mawe misi. E vinga ele liu mai le ngana e pelu, ngana peritani. Ai fa Samoa e toi. Ai tusi e misi. E foi pe tau whaingo fia ia le misi leo George Pratt. O no le sai tahiti fu nale te pe tau tanga tu salta tunga ngana. Ia tonu ai foi whaingo fia ngai ia George Pratt ona. O e tau mana tua la fōringa wā leo te masalo le e mwhaila e toi wha mtaltala ia tūlanga wa ita le wala fe sili. Sili ngā tupulanga te masalo fo to tele amalanga mai mo tele sala fai. E fe sili o fea tonu la tali ele fai mai o tali ele na tu sia la lo tu spa ia fa ali diu. Ia mole fa fe sili. Ona ua tu e lalo le tali e tu samale talo sanga le sunga ia ta vita fai waso le sa. Vea mfa fe ngai o amau. Ya male e kale si sa talo sanga ina ile le metanga venga le tu tane a wala le kale si mo le fanu tonu wale le sa ye misi male li wori tu spai fausi ile mal ma yo le tu wele tadi o le pine la fa mauri taimine o le mea la mo tu wele pule la ai taimi te tonu le sa o le tu langa na le tadi e sa tu ai moni il fa si wala tele ya tu pulanga mai fisi le lo pu fele kari au fe sa tu wai ya pe o la ulea fa mtalang o le tu langa tonu o le tadi le sa fa il pula la vola e o nga talia la tu tonu le portu le luma le tu o sa vem pula ya au to fa fu wino le fa sa le to fa pe ya na ese ai sa le mana o le ese ai ya o ese sa fina o le pinge le o le kala le ya ko mo le kadi yo si ya o nga kadi le ko ko so la ko mo le kadi e o yang ko ila lo la ko mo le kadi o to e ni tulanga fale pat o to e ni te wa sa mo o le si tula e no va ko le fale vali sa fa sanga itai ono la sa pe fa sanga o ma fale itai sa a ina o fai lo awalo le malo pe lo fa sa sanga uma fale le awala pe o fa sa ma ile tu ala i tam le tu ta ya wo pe tu a fale itai e besa ve ma pe tu la ma o tam la o no ma ai sa fa sanga sa a ina o fai lo le awalo le malo ya wa ve lo tu a mauta ma ta mo lo tu ya a ve yo ku la mo ko mo ku la nga fu ye fa pe na a pe o la una tala le tali le ma tu la mo tone ta o lo o ye va ngo tu pulanga o ina ai ma si tu pulanga le kalesi ya mni si fu o fai fe au o lo o ta wina le kolisi malu o lo fia i lo ma le mesa tu le tali ya o le ngala lo nei pol kala ya o le pe o tala no o lai tu mo le fresa le me tu o tali anai lo no nga fa le fisi tu pulanga fe tonu tu lango tali te mo le tonu fresa le fa casa abau le o tu le pulla anai o tu lango foi le fa le vat ma le foto a maninoi ile o sa unga na o porpes la no lamo le tali talani o le fa le vali a faila o le sa no lo fio foi le o le namu le fai a sa fai ngoi le o le fa le vat ya pe o le fa ingoanga sa fa ingoi e to ina aso o le fa le sa ya e tau pat wana ele la mo le wa foi kwa ku ma ala ku ngamu fola a pa ku ala ku le ma pa ku ya le o le mela fa ngoi le vali o le namu e mai e vali ya le fa pa ya ono fa ngoi no le o le fa le vali ali o e tau si la fia fa mo le Tuipoloa ina o uma fa nga luenga awa e pe ala o le vaenga e to ina ia ma missionary le la ta o komisi wa pe o resi upuna le tono na puno no wa o komisi por komiti
na puno no wai le komiti. le komiti wa ta ua o le papa o misi O le komiti o le au fia i le o to ina ma misi. O le komiti. Ele se komisi. Ele se komisi. O le fasa o ma upo le pese. Yoi. O lona fatuina. Wa o la tatu fa peta ita ai pe o le o commission ngana o vaenga ye to i lo ya fa peta fa pena la me au le la sa o upo le komiti. Ai no woman faila nga venga le vaenga le. O e tau sila fia o fea la le sila asanga na aveanga ye il fa le liunga ya. O le fa liunga le pe o le tau mata watu. Ina wa uma ona fa liunga. Tu watu lo ele i malua. Ia matu fo tala leia o sauluma. Wa nga i mai mea mai fafo. Veleta o le palom tusi malu. Mo le toe fa le leia a to le spa ia i ona fa mo mai le fenga ngi toe fenga fo. Ia o le ma o istala fa pe ina o uma no fa ato to e malu. Na wina tu le o fiti. Ele ho ele fa no le kale se fiti. Mo le fa le leia to se o ai aveni usil. Leo mai lo tu spa ia. Ila mele wa ato to wa lula. Le kanon wa ka wa kanon fo isi ka pola le kanon o tu spa ia. Wa o pulula o sa. Prise me senga me sa o lai ko mo kus. Sa o le me. Malo fa ftai le ua fa fonga ma wala tunu fa fonga tu planga le kalesia. Se vanga na we si vaenga o ta vaenga le sa e sa unoi te fi sa unoi po nisi foi vaenga le o afea tu sa fa fsi au i se fi au ta ua to tonu le o lo fa so fa le ungo tu spa ia o le ta ua le fa le wina tu spa ia ana le ai le manna o le tu fa pe ni ta tu te le mal malama ile ngangana ina ua le fa le wina ma ua mai ai le mal malama ma o ta wina ai alo mo fa na wale kale si ma le tunu ya o le se fo i vaenga o le ta o le wina o le tu spa ia le ngan samo o le wina le ta to la ngan ma o to tonu o le tu spa ia o lo to ye ni si vaenga ta o le ngan fa samo la mai tonu tu spa ia e ko mali liu fa lo ofisi fa mama fa pe usto Tama ai le tustu singa fa mo tu spai. O ata mia mai ai le ta o le tu spai. O le tasi le va. Malo pa ftai. Se le tau talo tu le sunga ya vite mala uso. Pen fenta to langia le pesel na fa me la lo lavo tali le la to mal sunga ya vite. Ta to sua. Le anga le pine fa mau le na ole. Ole tal fa so pito le la to mal sunga ya vite vale avao. La lola mole tali itala ne ole fale valie na puno no wai o ali ole komiti mata ua ole papa o misi pese ele pese fa afeta ile langi wa fio mai e kalesia ile ma le tu sipa ia pese ia ile pese fa afeta ile langi wa fio mai le kalesia ile ma le tu sipa ia Mati ai tu au fina o mawai tu nasunu ia ile malo le atua na valo ia e na fanua pese ele pese pa afeta ele langi wa fio mai le kalesia ma au le tu sipa ia solo mai o li silotu e faali o le mauta o fi Aua mautu le pa abale upu moni ua to ilalo ai se oli pese ile pese fa
whawhetai le langi wahawhia mai le ekalesia i le maau le tusipa ia. Wa whawhonga maua le tunu o le au te lenga le nā lea ua tala tala ma whola mai. Ia lau sa foi le Atoponapona ane tamā ia e pei ona whaasoa i le tātou polkalami. E meso le tuwha mātangofie. Ia mo le whaafonganga. Whaaftai ai i le tamai a Tuipoloa Pasene Tuipoloa. Ia mo le whaasoa mātangofie. Meso le tāua, mo tupulanga lanu vao le kalesia. Le isile nei tala whaamawino lana tala whaasolo pito. Ia e meso la vol whaali wino a whiunga pa ia le tua le tātou ngangana. Ia e meso le mea alofa le tua i tama na wheso soani Missionary. Whaaftai le tama nei le whiunga Tuipoloa mo le whaasoa mātangofie. Whaaftai le tufa, ia ua mawhatotonga i fo ili whaafonga anga tupulanga talavou. E meso le kalesia, male loa le tunu o mai, mo whaafonga mai. Whaaftai company a bau tātou paanga langolongo ina ne pokalame, o le Vaili le Atoponapona, whaasoa mla lau saa to whama le whautautanga, mo le whaafonga anga le tunu. Moses whaonga nawe aso, e ia mnute reina le ne fiafi, mo le whaasau sango toi, to whaasoifua.